Watagari ni ntuko ya mugwanja mweri jwa itandatu mwaka nijwa ngirigire mirongo iri na ithano ni regero bwaka no ethire tore na weekend yenjaga kana nkroki ntuko kwa Jumamosi nyumbete kwethirwa igitaga na mbere na kwagira nkugwa toge ni twethire tugitakagira nteto chieto uragwetete na mbere kirentere mwanya cia ndigoro ya Kenya tokiambagiria kiri matora jaku ndene icigo bunge kiri county na nkroki ome ndigoro ya Kenya wanu wambetaga Dennis Mutumo Muthomi kugwataga ni kiri nteto chieto cia Meru TV tha mugwanja tombiri na riboti kuma gicigo bunge kia Buri ni aria akariba Buri ni bachumiritie na koromba mutongeria wa ndigoro Rais William Ruto kubathithiria senator wa Meru kana kubachukiria senator wa Meru Kathuri Murungi na kumwaithia minister wa urimi ni kiraba kuga Kathuri Murungi anenkero kanya ta minister wa urimi akethirwa agitigira na gutetheria kariba counties na njira inene popo bojeta kagita na karia akari kuma ntere mwanya cha Meru bathirite bagishumiria na kuromba rais gutigira na kujukia waziri kana na kujukia senator Kathuri Murungi na kumutukia waziri nikenda county Meru ikethirwa ikiongera mawaziri na kwethirwa iri na mawaziri baire nkulika nikagita na gaka county Meru iri na waziri umwe urani waziri wa manto jegi roji na roize kenata waziri Eriki Muga neranande akari kumatere chegembe South Menti bonekene kwethira bagichumbiria kagita na gaka na baburi bethiri tabare na rorero otora mwendo la iboni kumanterizi agotutari Kariba Buri ni bachumiritie kutumero mbareo kiri mutongeria wa ndigoro Rais William Ruto kuthura senator wa Meru Kathuri Murungi kiri kambi yawe ya maminista bakiwa babagakena muno na baetana mbere kuwata mbaru thirikari ya William Ruto naro turiaria twi kirwa turia Kariba kirwa turia Kariba Buri na tweja aja na business imwe no ntutukwigwa au ibwa gatungane na Meru yonde ore gwatanirite gwetia gitegia CS ndene Meru County jora twetho twije Meru County ebdairwa ena CS baire kithirikari cionde na githirikari gwancha muno ekenya kwanza batu twaringire kura nkoroki twakorukia thirikari eje na kura more than 400,000 na narua tuga itukwenda president kwera president wetu ati na mai tukwenda gite kia CS ndene Meru tuongere CS yonge na mtora tukona na kubwira gite giki tugwetekaniria twinde tukwena arua Kathuri Murungi senator wa Meru no akubwa gite kia mbio ya CS abatu tukuigwa turia Kariba Buri kana Kariba Meru twinde kintu kira kithera kitugwete our backbone ya agriculture na nonto raisi na twete CS yoroji itwije CS yoroje mwana mugaba kai kwamo na CS yojo tukwendo sinarua Buri yetu yeta na mbere mutongeria wetu mutongeria o mwega imutongeria itu mwene matunda jawe kuma kama Shinani Foundations na ambi aina the heart of Antoba Meru ndene nkoro ewe nonto atithomithia Antoba South Menti athomithia Antoba Meru yonde athaita foundation yewe tetha Antoba Meru yonde turenda gitegeke no ntubokenda mutongeria nya wa munene wa Kenya te munene wa Meru wake na atue twina Kenya kwanza no tio twaringa no tio twene biama bibiringa nya oni laini na kuringa campaign kunthe atukuromba President William Ruto aka Kathuri gite kiu gia CS na ale wasinikishu iturona nkano kaira kunika irwa bienda rugaomo opitori chitori nteto icithiro rimwe na inya batu Meru na aja tukona turigwa twina inya no tuba Kathuri no nteto iria atuiterete nteto iria kuthithia gite kiu kia agriculture igikuothi kunenkerwa kio nkuluki ni botariria mantu kathomba jara yatumite baua Kathuri anenkerwe etekeke minister wa urimi bakiwa na tethetie na etana mbere utethie kiri ukiria urimi Meru amwe na Kenya yonthe ambuge Kathuri profile wena ekwa CS urimi ni akubwira gwancha nkoroki nonto njogete gembe baize mutedia wao kiremera kiao ja mira Kathuri Murungi weja na aja imenti arairia majani weja na aja tukamwona ikwachine so oteno twamwona enyuma kimantu jorimi na ndi tukuromba president na inya na winyia because we are farmers thina chietu turi arimi ndene Buri agatwa CS wa agriculture of which tayari twina CS yoruji roje na urimi abieta na area batu Antoba Meru
antu baburi antu bakirwa nari ara turi narua tuigwa tugunikite muno na bati tukumenya twana ituri mankano ituri maikwachi ituri mira itona ureta Mombasa na ara kwina magutetera mira na tukona ati muntu ungi ukumba kwari tukaigwa o kathuri no kwina Mombasa gwitotetera mantu amira na kuona kwa ugitikiwa kae na kuothi kuona kio na twiromba president wetu na kwinyia guku nene na twina confidence ati kitikiwa agakiona. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Katho cia mwanya Mwende wa Laiboni no ntobari bote utwerekere imukwe mumonka county Muturi iria ni county ya Tharaka Nithi arane kora kujirirwe nkuchanio gicanga cha ntitikano na nkoroki mpangaratano kagite na karia korari na muchemani jo kuthurania maoni jege budget ya mwaka 2025 na mwaka 2026 muchemani jero kiretete na mbere nterechia igwanjao ndene ya wadi ya Nganga ndene ya county ya Tharaka Nithi na ara koronekanire ikundi biere bigichumiria na kwambia kurua arabarambiriye kugerana ite maiga na nkoroki miti iria barombere kwethero bakiringana na gutiga antoka kathomba bombite kugurarua ni muchamano jirete nikenda akari bomba kwethera bakirita maoni jao jegi budget ya mwaka 2025 na 2026 kile muchamano jojo MCO wadi ya Mithiro Nevat Kinuthia na rombere kwethero akengwa na gikundi kia mbeo mbithi na ara mbeo mbithi baba baraugire neka MCO jo arejita kwangaratani muchamano jojo na nkuruki kureta mpangaratano kagita na karabaritaga maoni jao. Wibugo gukarikire gikaro gya kwithirania maoni ma bajeti mwaka wa 2025-2026 ndeni ya gicigo mbunge kia Marara muchemani uyu kuruthiritwe wanjao ndeni ya wadi ya Nganga indi urarema kuthira nontu bwandu agatigati ga Karibaganga na baraba mitheru. Aga gikundi kimwe kironekana kwambiria kuina Kinuthia Mastingo giuntu kira gitemire Kinuthia ora no MCA wa Mithiro kumagaruka na gutoroka na bikibiki nontu akariba kuri bakwambiria kwenda kumutura. Development, is not conducive yeah. The public participation. I call upon the County Assembly of the Tharaka Nithi and specifically the Committee of Budget to study any conducive budget yomba ukuru. Yes. Noe mukaririgiti wa kamiti ya budget ndeni ya mbunge ya kaunti Muriithi Gaturo bokore mara umagaruka araugire gutire muchemanio gungi ukarutho wa kwithirania maoni ndeni ya gicigo mbunge giki kia Mara gigucendio tuticendio ntukwingi lakini nontu nayo tio turagacetete tuca ningwitikia tuguca na tubati ugu nibu turacete kuigua na tuketela memorandums nigwa tunengerea tukanyaga kureta memorandums tukathikiriria antu thuru memorandums tutina urebi na tutina ndwa MCA wa wadi ya Nganga Elizabeth Gateri onekanire kuorotwa nene nontu bwandu aino yumire akiragwa nwe ukuguririte akari nchobi kengo baumba kurigiria baraba kuregana na bajeti kuthungira muchemanio ni Leu anto magolerwa nchobi meya ni utabati kuigwa ndi party ya ndwa ciao anto marabati kuthikiriria matwire ni bi makwenda tuomba kwaria na Claudienu anto makigera na gaite nontu ino ni ndwa ciao personal na ntenda guconera ndwa ninu so tuyono kato twarigala nontu twethira antu bagurire nchobi antu bati kwenda kuthikeria ona gutema oya gutegwikarande no katwengano na kalwelo no katwacoka ni aithurire source ya mbesa ile araguraga nayo nchobi kwambiria utuko no munde rukire na bangi giuntu kira Gateri areganire na kiona kuga kariba ke batikonywete nchobi no airiku na gikeno giakwa ni ati ntuko yo munde kote muntu waganga okundete nombi na wona kera bari bakiaragia na bakauga antu bagaka bara bagurira nchobi nteko menyorora gurete niyo gwakwa kote muntu uranywete nchobi na bonda uko kuona tore twivere odare tiga bubu wa nchobi Kinuthia akiuga MCA Gateri nako bangite kumuragithia muchemanio ni uyu wa bajeti MCA wa Nganga athura tumbaga kwitha siri ni araugire
weba gwatere na njuki agakikisa kinuthia specifically kinuthia athi igwanjau ati cokari moyo nkuba prove wrong nkuma nao na nini jonkwalia ndi moyo Gionto kira wanakio gatiria areganire nakio na kuga wa imo Kristo na andu aino ekiruthika ati kuria gukinya muchemanio-ini uyu niyo ndi mwonoku ntiomba kubanga ndua na ntiomba kubangira antu njami yakubarukia kwoguo bauke no diakuga no longo no lejete na mauntu mai lakini akeja ni ntalio andugo utembonire niyo ntali akuwe ne kankwedagira nteto jie kalire nteo na rere nkinyire ndethira antu bakwa bakireretie wega muno kwoguo yuji aplakasi ntamenya na ntionire ende gya kurigaria ni ati kamera ya Meru TV ni kuriko murika gatiri ari muchemanio-ini uyu ndo ekiambiria na kwoguo ikiriga kuigwa gatiri akiuga ati kuri ogo ndo ekiambiria arende akariba gicigo mbunge giki kia Mara bameneretie giontu giki na kuga boimaoni mambanje nti bakwirite ndi bathukua indua tuye antu ba methelu to take part of whatever is happening in Ganga na ni tukwenda kuga tuyo twareta kabwa turumia antu banyuite nsobi ni kwenda kuga tuyo methelu neka tukwenda konekana no tumata tutitikira kuthinwa ni kauntira tukurira mbesa na ketho tutathura muthomu wa njuki kututena tuteka twijana jantigwa na methelu ti mugunda wa muka wa ntigwa mtu akinya bura kwenda akariba Mara yonde omndera ale ntuko ya Mara etale ntuko ya Ganga no lakini tokwegwa twateseka muno rira tukinyire Ganga gwatwika mbanjeti eno yekarata Ganga barejete kuleta yao Ganga gutege turejete kubutunya mama akibutha atirira mienu twejerete gakwaragia rongo ti turejete kunenkana ne memorandum ya mithero kenda ne bibonenkanira ya Ganga mwembe banenkanira ya mwembe muthambi banenkanira ya muthambi na gutina muntu ukairirwa muthia ni kinuthia gituma ntumo kiri ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kumwira we ati kurwa na ngavana indi na kuthetera karibala ba muthurire ngavana Njuki kwambiria kugeta kwirwa gatukurwa negwe ninterwa negwo no kiromba giti kia ngavana uni ndakiene na ndarombire kia MC nuntu ni bumba rujia kwa jiga nogu antu baba gugutumira bakwira gatukurwa negwe unu rongo endo guba gukwira tutakuthura wega mitheru ni uma lakini it was our constitutional right kurega gukuthura wega nuntu bwa watutiritete tamwe undiru indi onokeja kairi otigoke gwithia antu bangi ninde kinuthia ugiturura gwo gwituruma jirwa bai wanjuke ninte kurula EACC nebo ke basunguze muthomu wa Njuki nuntu wega na athira na niagwate kumba kuthoma nine ndi muthomu nkathi kumuthoma ya karatasi akambita nkathoma kila kiandike nikenda tumenyeri pending bill wikiro ciro akamwene no harire ketho ni kamiti harire akamwene EACC ni ukechunguze kamiti akamene kiripotera Meru TV kume gwanja ndeni ya gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa Mbogo nkatho cia mwanya murimi wa Mbogo no ntobo riboti kuma kare kaunti ya Tharaka Nithi tuchokere kiri kaunti ya Meru twerekere monka gicigo bunge gia Tigania East ni ara mujumbe wa Nteriji Mheshimiwa Mpuru wa Bure akiereka gitene karara rikiri mambura ja kwejana iye wandene chukuru ya Maborwa Day Secondary nombete kwethira kiromba achiari arimu amona arito gutigira niba gutea kithomo nikenda bakomba kwethira bakigunika kagitene okau Mpuru wa Bure na ugeta ka gwatanira na thirikari gutigira kana ka gwatana na thirikari amona arimu nikenda gutigira kithomo nigigukira na njira ine nende gicigo bunge kiu kia Tigania East mwandiki wetu Antoto Adams komantere una kurikithia ripoti hiyo Angkore kwa hoteli ntukeke muro kwa kithomo yenkanya na kimuro yenkanya na mbio na muro na kithomo kiana kia mwana wankia na wetonga pakataba ntuke na ndipo tukwenda kwa na wale au mwene mbase mabati tinaia au mwene mbase nyanki babarandu vingone ukafikira mwalimu na ukafikira musiari okuaro kumanyumba nyanki tangu adokwera kiba mukuge aku ya kwatanithia na mwana itonga amen kiba mukuge aku kya kuyukia
uthome uate degree yeku na amen ucoke mwana umite nyankine ntuko ya Kinya munene wa ma point weta South Africa kana America ayete ko semina medera bata bakambe goro medera bata nene semina kana induction bakia kona ala kuna mwana Bill Clinton wala former president wa America kona ndio kuna mwana Obama kona ndio kuna mwana Mandela kona rangi kuna mwana Inyo Museveni kona rangi kuna mwana wa Raila Odinga kona rangi kuna mwana Ompuru alaki manano itonga kala manano itonga pati manano itonga ndo bambi ipondo kwa mura kivomo kana na kia nkianambi na itonga. Education is an equalizer. Iwata nitake ponde paka nganana ko wana uni wakorobo na kimwaki mwari we rutere waku au mono kwa na mudaka we mono kwa liabo ekravine we form 1 Uma form 1 wata form 2 uma form 2 wata form 3 wata mbio 4 wata mbio university na ndango ndo kwera ukenda mudaka wo tere gita ukenda mwari wo tere gita babwe bwende ya kirasi nandelaria ya musiali kana mukuru ukenda tere gita atibwe kirasi ne mwalimu akitana na kuandika karatasi yako hey baby you know I love you baby darling love is not a game to play with darling mwela mimi sitaki mapenzi sitaki nini mapenzi mtu graduation ngeke rango bien degree. Tukerekana na riboti yu tuerekere kiri riboti ingeni hara Salesio mutuma dhuranira kana roize kene tale Salesio omutata urani muteteri wa Kyoto Kyomto haza ndene kaunti Meru wa kerene metha ya nteto ya Meru TV na ugetate mugambithania Dora Chepkwony niwe kirigiria kia Daniel Muthiani roize kene ta sniper kwithirwa akiona Kyoto kyawe nikira ugete thirita gikie gamba mbere rionthe akiuga gagati kiugwa bwega na nikie gamba riri kinyarijukitie kagitaga kanene eritambiritie Jeff Ogituma na riboti yu. Na wethuranira mutuma Salesio akiaria na metha ya nteto ya Meru TV norotithirite kiara mugambithania Dora Chepkwony uria ugwatirite gambara Daniel Muthiani uria wijikene ja sniper na kuganwe kirigiria gikinene kiri mututigi kuona Kyoto. Kore Jumatatu ije batuja akiamba ba Meru New Dawn ni twaritie na tugaitwene signals cia igamba riegie sniper rire ya bangi kuthikirwa ntuko ithatu Jumaine Jumatano na Aramisi agoterua ire delay tactics na untubu iburarire na bukire ndikania Meru jo na judge mwire Dora Chepkwony kuma rire ndate cia hearing cia bangiro kuma mwaka muthiru kana mwaka muthiru 2023 ogwa nwethiritwe na kiumia giki igitarire round ije iri itaraja thatu igambare ya kinyera ntuko igambare ya kinya ukajua ntuko yejere ya kinya u last year mweri na November wekete ntuko ithatu wajua kaire kiumia giki yo kinya Jumatatu Jumaine iri ntuko ya mbere kuthikirwa igambare ri nwajerwe ende wauga igamba rikathikirwa runene rurungwa antu igamba rienderea no rithikira no ricirotetera nkarithikirwa tha 8 ugo wapiire kotini tha 11:30 nera nkuruki oneni kuria kunganirwa ni muchetho juria mugambithania uju ethirite agichetha na family ya sniper na kuga kinya nyuma ya family iji kwithire kiuma ja Meru na gwita Monka Nairobi kabethirite bagichetherwa muchetho imuchetho joiko jojo town uguchetha na family na haki ya sniper ni onto maita jau jonthe ja thatu family ji nithiritwe ginkangara mai nyingi ikiumaga Meru igeta kurara Nairobi ni onto bwa kwithiro ibo key witnesses begambarire itugwetikia ikeja October ntariki iri orekire kuma 13 ugote ajwa kaire akiaria chegio korea yathithitwe ntere cha mujwa Central Imenti okorea na yetigite mutano mwe ya mami sibitari akirujaira uturo bwawe kiumia kithiru ntariki 28 indandikire
Director of Criminal Investigation Kiambu Headquarters na baruge unda mikopi ki Minister wa Interior Kipchumba Murkomen ni ontu bokwithirwo ni tuonete thread ya uragani ndene Meru County itongeretwo no ria wengirwe gitine gikinene ndene Meru County. Sniper no wakwire ou na egitarire kaire mithiuruko yonthe yokorea egitarire kaire tukwona ou kaire mutongerio jo aumirite na militia jituje kwe mwana ogututira uturo bwawe ndene sibitare Meru General ICU muthako gwitwa Roni nkaromba ni onto ndikwandika baruge eu orders itiaejanirwe ke CCI wa Meru nawe aejana orders ke DCI wa Meru kenda bathithia uchunkoni mwankira thai mbije kwina witnesses bandikite statements lakini nkorigwa uchunkoni bobo kujukia gitaringana na mwana ojo akona justice kanenya ye kaura ja ya sniper kiumia kimoge kuthira plus mwanka butagwata antu barabonde bonekanire ke video iria butagwata abangania na financiers bamirishiere Meru it's not a republic banana na tutikira batu jatete riba kioto kio mtu tuona mioyo yana betu ikiura ya ndakachieto na ribetu ikiura. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kere ripoti ingine ati mjumbe wa gishugo bunge ya arinteretia akaiga wadi ya Mikindori na kitawirane ati agatigira ba kuona location amona sublocation Enjero mporo augeta gonto koko kwena miaka kathomba gotaitanwa ontobotomete nande akaribaba gweta kuraja gochwa mautungata jadrikali ngorokina ugeta ati wona bandikiro chibu na nini bachibu bakethirwa bagitereka na njira inene nene ya ntereji DCC watigane centro amona uspindi baritete mukano mnene kria ruine ndi banchobi amona ndi banda wache kulebya ira bakuani tukite mbara ruterora kaiga wonde Mikindori. Pombe ni mbaya. Pombe ni nini? Inamaliza boma, si ndio? Kwa mama tunaumia. Si hata mimi mama? Tunaumia. Wakati pombe inatawala. Kuna maendeleo, kuna mazuri, kuna amani, wamama wanalala. Na hiyo yote inaletwa wakati tunakubali yale yamekataliwa na serikali, tunayainua. Tunafanya nini? Tunakubali pombe katika area yetu. Tunashirikiana na DC, tutashirikiana na chief na tutashirikiana hata na vile jenda wenu. Mahali pombe iko utakiona. Utafanya nini? Mimi hakuna mlima inanishinda. Hakuna mlima inafanya nini? Tutapanda milima kufikia kumaliza pombe, kwa sababu mahali pombe inatawala hakuna mazuri. Ngoma zinaharibika. Watoto ndio wao. Meru mheshimiwa, sisi tunaongoza kwa animalities. Sisi ndio tunaongoza kwa watoto kupata mimba. Meru tunaongoza, tunashikana na akina Kajiado huko. Wa Masai ndio tunashikana nao. Barite ya kirimu cha manyo mwingero kupanganitwa ni mabunge wa ishiwa mbunge katika nisti mporo wa bori. Ara karibaba ke aribo wete bageta na mbere kwitha kwa tamporo wa bori mbaru. Amona kwa muthura kire kithurano kya mwaka wa 2027. Batu ashindwa beto toka matamata. Twaija twaita twatiganiria twatiga no ndire tware batu tware kwekwa tigania ne komini gotiganiria waita kwaleria ndeira inge ya imenti ye kama weto atini mabachare tengino oreba unkumere mbunge chiengutu atindira kwa kadwa minister akaito mingi lakini batu tigania tonkumia ruare roto atoria tonkumia roto atoria duwa loya ntobeto nonto machini wa mporo akwambiriria goto yabira byongwa wa atonia nende ana nini bya atwera agatonia loya ntobeto rakane na mporo birati yeria abitorie to bione burunga mudani sharia ne mwenda borera sharia tebo
Seria le ugarese munene imbe no ngaria kuraya na munene. Seria le mbi. Ugaria mbi. Ugaria kuraya na munene no ngarese munene imbe. Hapo hata kupiga hata ngole beke takene tutaenda wapi? Hakuna itisha maana yako yote anja hivi mbero uba. Hiyo ito tetilie kana tebua. Antobase Steven Mbisie ubaba we mutanosia twe kwa 100% kula sensitive lora kuwa kula sensitive na chare yake yosiona na taike manja na ta twe ba ko wa na loibo so please naiwe kula sia mbi isi ao kwero mpura bota yaneria itisima na ndio na obweze na makila masinani siteti nyakere magera wana mashimo tadipo mwanzo kwa ile mlima iko huko kana Yesu asibiwe mlikani kile loe so mkuhana mheshimiwa na kidasho si process ine utiro kutawa mantu ya stima iromba ya karibara kwa location na sub location injero iretekeretwe araka mporo aboria bakireta wiranat bakethera bakandikro chibon ile chief atandiko hapa ama chief no mwanga ethre mwana ontora leku Bwana Kinywa nasema kwamba kama ni chief ama chief kwa sababu already ziko gazetted. Ikiwa ni chief ama chief utaandikwa kusema kwamba lazima tu appoint mtoto wa ile nani hii. Ana bado mkoraya. Kwa ile na ni yule ambaye atakuwa vetted na hao watu. Semekana kwamba yeye sio mkora, yeye sio mtu mbaya na mwangalie familia yao kama ile ya zamani ilikuwa naua watu. Atema atende kwa hata kabia hata mwana mwele wao yo kana ndio brani nakuelewa lakini amete msiole toba nino ya tumeto akama msiendele turale na kande kwa kendo buraka botevia kwa lazima hebu tevia kwa inya bwenda na bara ya sisi hatukatai tunajua eneo lenu mkubwa na tunasema mnataka utawala ukuje karibu, si ndio? Mnataka assistant chief karibu. Hii area mheshimiwa anaanza kuelezea iko gazeti. Si mnajua hivyo basta. Iko na sublocation zenu ziko gazeti. Tuko mwezi gani sasa? Mwezi wa June, si ndio? Hizi sublocation ambazo ziko gazeti. Tutafanya nini? Tutaajiri watu. Kiripoti ya Meru TV kumatiani mbetanda msimuturia. Mutegeri wa Meru TV na nkuruki ntato chia Meru TV tha mugwanja au neongo ikira gatanta ntato chietu ntukwe narua mbithiro wengi kwendagira weekendi enjaga na weekendi yojori itharimo bya mwene Nyamurungu nbambetaga Dennis Mutuma Muthomi ithirwa urine kagita akega.